साँच्चै यहाँलाई परमेश्वरलाई महिमा प्रशंसा जय जयकार यहाँलाई सिजिन मलाई तिनीला चु दिन चु दुईरी निवादी निरांगलाई सी दोसिनन यहाँला चु तामन जुम सेवारी रंगनी बेनातन ढेनमा मलाई स्वागत मलाई दारिम चु दुईरी रंगनीला गुंगरिंगा टिके चुनमा वचन गाते बासी खबा मलाई yang jamandiksi chudiri yang la bacan परमेश्वर ला वचन है ngaja pangma mijikini na परमेश्वर ला वचन परमेश्वर ला येशू ख्रीष्टले त्यो शक्तिशाली वचन जा तिनी रंगनीले गुंगरी ngai pangmari छेबन मला है ngai बेनातन तिनी तामङ जुम सेवारी तामङ सेवा संगतिले फेपकासी व बेनन जुजाली नानाङा अनि पास्टर अगुवा गादि बेनातन परमेश्वर मलम त जुगाई अनि तिनीला वचन साचिन लुकाला किताब 19 अध्यायला ngai 1:10 व 67 पढबपछि रंगनील गुंगरिङा थेनाला तामङ ग्वेरिन मला है लुका 19 अध्यायको हामी 1 देखि 10 वर्षमा हामी हेर्ने छौं यंसे च्यागे सूर्य चुराङ सिब्रियो मला तिरो दुईबा जखाइसबा मिला बारेनी यंसे च्यागे चुमी हाराङमा इना चुमी से तिगलाजी चुमी हाराङ दजी चु बचन यंसे न्यानगी लुका 19 अध्यायले 1:10 तो नगाइ जम्मन्न लागि नगाइ पढबले थिएन लसेल मला येशू एरियो शहर ग्याम फेपन मुबा थेरी जखाइस बिबा फिक्बो मिगिट मुबा थे तिरो दुईबा मिगादे नंगला मूल मी मुबा थेसी येशूदा खालाजिम बेसी च्याबारी माइजी तर मिला हुल से लामा थेसी येशूदा आम्राङनी तिक्ता बिसम थे मेबा मुबा अथवा माबा मुबा तुनमा मुबा थे दाबाइलामा येशूदा च्याबारी थे ngacha यारबन निसी अन्जिरला धुंगरी क्रेजी तिक्ता बिसम येशू थेग्याम फेपबारी छाइबन मुबा अथवा फेपकाबन मुबा थेरी दोखामा यन्चे येशू से तोरपटी सीसी जखाइस ए योना मार्फाप से खाओ तिक्ता बिसम तिनी ना एला दिम्री चिदोबा मुला बिसी सुंगजी जमेन्चे जखाइस तांगसी मार्फापसी येशू द फ्यालजी चुम राङमेन्चे मिगादेसी चुमिमी पाबिला धिम्री डोनबोधोसी निजी बिसी येशूला तामगान लजी तर जखाइसी प्रभु दाइन्चे ngai ngala gangsal धन सम्बन्धी प्राङबो गादेदा बोलसी पिन्ना ओचे ngai खलाइदा ठगपलसी किनबा मुसाम थेदा बोबली लाना दोसी पिन्ना बिसी पाङजी जामेन्सी येशूसे थेदा तिनी यन्सी चु धिमसे थारबा याङमा मुला तिक्ता बिसम जखाइस नोन अब्राहमला सन्तान हिन्ना परमेश्वर जे पुई खाबा मी माबा गादेदा माइबारी दिन थारबा पिनबारी खाबा हिन्ना बिसी प्रभु येशू से सुङजी हालेलुया परमेश्वरला वचन पढाब लबारी yang जम्मा द मोलम दन सुगाई साचिन यangला गुंगरी तिनीला चुछन ब वचन यमसे उत्साह yang ब मोला तिक मोला बिसम चुरी प्रभु येशू क्रिस्ट परमेश्वरला राज्य स्वर्ग युलसला बारे रे परमेश्वरला अचम्म जुनिपिनमा सन्देशला बारे रे थेन लबन नि बदुइरि जब एरियो बिगलारी थे सहार ग्याम फेपन लाबा मुबा थे जुन लाग्याम फेपन लाबा दुइरि अनि येशू रबन लाबा दुइरि थे ngamla namsari sahar गिरिजा यागारी जखाइस मी यंगसे चुरी मनाङला है चुरी कथा कि यंगसे च्याइ बिसम है येशू प्रभु ख्रिस्ट जा परमेश्वरला युलसल बारे थारबा बिनमा जुनिला बारे शान्तिला बारे प्रजार लबन्नीमा अनि थेमिसे थेला जखाइस मी यागरगी मिमुला थेमी जा एकदम शारीरिक अवस्था जा थेला तुनबा है मेबा मुबा है अनि थेला चा सेम मेन्जिन येशू का रंगला दिमबडे हाबन मुला ngala dim tasi खाबन मुला बेताम थेमा थेजा उद्देक तसी तिकलाजी बिसम येशू ख्रिस्ट खालाइनम हाइरङ बजिम बिसी च्याबारी निजिदे सिगो च्याबारी निबन जासी येशू त मरंगे बिसी निमा थेरी जा मिला हुल छेलामा मिकादे लानन मोबासिलामा अनि येशू ख्रिस्ट थे च्याबारी आखम निसिगो अनि येशू ख्रिस्ट च्याबारी आखम बसिलामा थेसी याकरगी जुक्ति तेजी दारिम गाजा ngaच्छ निसी अन्जिर ल धोंगनी ते नोबक लारे चिसी ngai येशू त च्याला येशू त ngai मरंगन तोला येशू जा खालाइन्ना येशू से तिगला बजिम हेतम गोबाला लागि जखाइस मिजा अन्जिर ल धोंगरी क्रेसी
अनि 예수 그리스도 자반 뭐가 수 땀자 예수 प्रभुसे थायंजी हामीले सेवन लाबोदेनी जब ढोंगरी दे ज काइसी एकदमै सेमेन्जी रंगदा च्याबर माइबा गोबारी माइबा ताम येशू ख्रिस्ट जा ngachan थायंसी जिम मुवा अनि चुम रंगदा सी ज खाइस बेबा मिदा से जुन तिरो दुईबा ऐ सरकारला करकिनमा मिमुवा थेला मिले ज प्रमुख मूल मिमु बथे अनि थेदा येशूसे जीवन सुंजी हे ज खाइसे मारफाप सिखाउ यो नलासी मार खाउ दिग्द विषम ngatiनी एला दिमरि निदो मुला ना एला दिमरि चिबार ngata सेममुला है अनि चुदेजी येशूसे सुंगबा साटी ओदा ज खाइस मिमि सेमेन जे तांसी सिको सेमेन जे तांसी मारफाप सिखाजी येशू द फ्यालजी अनि येशू द स्वागत लजी येशू द रंगला दिमरि बोसी निजी अनि चुम रंगमान लाबा अर्को मिका देसी जा थेरी मेबा यहुदी का देसी अनि थेरी मेबा मिका देसी तिकबांगजी विषम औ जो येशू ख्रिस्ट आजा थेना गुरु अनि परमेश्वरला पुत्र अर गुरु मुबा सुमिम पाबिका देला रोकनिम है भाबिका देल दिमनि निसी चबार चुजी हट चुराङमै न न्याङला ओताला गुरु ताला अनि धेरै लानन मिका देसी अनि येशू त अनि घनघन लाबन म बसेको अनि जब जखायसले दिमरि येशू दोला जब येशू ख्रिस्ट थेला दिमरि दोबा साटी येशू ख्रिस्ट जखायसता ए चुराङबा पाबी थेराङबा पाबी बिसे दोष आंगुन निसिगो जब येशू ख्रिस्ट मरङबा तेला इच्छा येशू ख्रिस्ट चाथेजी सेवा ngoसेबा इच्छा लाबताम प्रभु येशू से थायङ मेन्जी येशू ख्रिस्टला दिमरि फेप्जी अनि येशू धोबन लाबा दुइरी जखाइसी पाङजी प्रभु नाला धन सम्पत्ति गाई चुङसी प्राङबो गादे त गंसल भोलसी बिना बिसे सुङजी बिजी थे जखाइसबा धनी अनि थे जा कर उठबला ब मिसे अनि चु घटना यंजी च्यामा ओजी दिरी दोषी पाङमला यति गाई अर्को गेम चाहिँ ठगबलसी गाई चबान मोज बिसम थेला दारेम दोपर ब्ली भाग ब्ली जंगाई अर्को त फिर्दा बिन्न प्रभु बिसे जब थेसी स्वीकार लजी तब येशू से सुङजी तिनी चु दिमरे थारबा खाबा मला तिनी चु दिमला मिसे मुक्ति याङसेल मला थारबा याङसेल मला है संसारला पाप बन्धन गेम फेसेल मला बिसे येशू से सुङजी तुरी घटना च्याबन लाबदैनी येशू प्रजाला सिनिपान फेपान मला अनि थेनन येशू ख्रिस्ट ngoसेबा लागेनी च्याबा लागे जखाइसेबा मी तिरो दुईबा मी विशेष लसी यहुदी जातिका ला बारेरी थेन्ना ngacha तिरो दुईबा मेजा जमनमा नाजाबा पाबी अभ्राती बिसी मान्मो बासीको देख्दै बेसम तिरो उठाबला मिका दिसा होजा गाउँडा दिदासी मिका दे त किन्दो बन्द डबल पैसा किनबा यही सरकार से 20 रुपये तो कबलामा सम थे 40 रुपये तो कबलामा 40 लामा सम थे 80 रुपये त उठाबलसी रंगसे रंगदा चाबा खिका दिला मुबा थे कारणले यहुदी जातिका दिसा तिरो दुईबा मिका जा जमन बन्दा पाबी अपराधी बिसी मानमा मुबा तिनी प्रभु येशू ख्रिस्ट पाबी थे अपराधी बिसी मिला मिरी समाज से मनबा पाबी कादेला लागिरछ येशू ख्रिस्ट खाबैने बेदा प्रमाण लाबा लागिरी चोरी येशू फेपन मनसिको चोरी विशेषले याङसे सुग्याम गाई लोपतामजा तिनी याङसे याङला प्रभु त मरङबा इच्छा लामो लगी आला मला अनि याङला येशू ख्रिस्ट थारबा पिनबा ग्लिने बेसी येशू द याङला सेमेन्सी च्याबा सेमला दो बजिमसिको जब सेमेन्सी इच्छा लाला नि तब परमेश्वर रंगला गुंगरी फेपका सेल मला हालेलुया अनि प्रभु येशू ख्रिस्ट याङला सेमेन्सी माइदो बजिम सेमेन्सी च्याबा जब इच्छा ताला नि तेरे जस्तैला मिला हुलसी रोगबला बर मेसर दे रोगबला बर आखम नि जब परमेश्वर द च्याबा परमेश्वर द मरङबा सेमला याङसी थेरी खापला लागिरी यङ द रोगबला बर लागिरी मिला हुल का देहाला मिला घनघन का देहाला मिला समस्या का देहाला है अनि तेला शारीरिक अवस्था यङ द तुनबा है पुटको तेदा मिका देसी खापची येशू द च्या आबुङनी तर जब इच्छा दला नि जस्तो सुकै बाधा थोरी परमेश्वर से डाबा अनि परमेश्वर दे हाबा मौका प्रभु से यङ द दोन्ना हालेलुया यङ से लोपतोप ताम तिनी यङला येशू ख्रिस्ट यङला सेम नंगले थानबार यङ तयार मला के अरे यङला येशू ख्रिस्ट तिक हायरङ बे बिसी यङ से मन मला जीवन मला नंबर 1 यङ से लोपतोप ताम जा यङला येशू ख्रिस्ट रङ से ngै च्याबा से
लदोबा चेमेन्से तेन्दोबा है यांगछा तिक मान्छे यांगछे यांगला यीशु ख्रिस्ट यांगला परमेश्वर जा तिक मान्छे yang च्याबन मला यारगी हैन अगमवक्ता अथवा प्रभु चाहिँ खेनगी गुरु चाहिँ खेनिन कि थारबाबिन बगले इन्ना यांगछे तिक लसी यांगछे माइबन मल्तिनी जब सेमेन्से माइला नि तब परमेश्वर यांगला दिम्री यांगला गुंगरी फेपकाला हालेलुया तिनी यीशु ख्रिस्ट येरियो सहर क्यामसे जुन जखासले दिमबडी निबन्ध मबा तिनी यांगला गुंगरी यांगला बिजरी यीशु ख्रिस्ट खबरी तयार मुला तर यांगजा यीशु स्वागत लबर तयार मुला क्यारी यांगसे बिचारलाई जो जाले नानांगा दे यांगला गुंगरी प्रभु यीशु ख्रिस्ट फेपर तयार मुला यांगला गुंगरी यीशु खबरी यीशु फेप खबरी यांग द थारबा बिनबारी यीशु तयार मुला तर यांग यीशु द च्याबर तयार मुला क्यारी जखाइसे जब यीशु ख्रिस्ट स्वागत लरी जब यीशु तेकम फेप कवाला मुलबे ताम थायंगसी यीशु द च्याबरी यीशु ख्रिस्टियन छम्ब्रबरी यीशु ख्रिस्ट ngoसे बारी तयार दजी तिनी यांगला जातिका दे यांगला मिगादेला गुंगरी प्रभु यीशु ख्रिस्ट फेप कवान मुला प्रभु यीशु ख्रिस्ट ग्याम दसी फेप कवान मुला थे यीशु द मैको लाबरी थे यीशु द विश्वास लाबरी थे यीशु द तेनबारी तिनी के यांग तयार मुला गियारे यांगसे विचारलाई अनि अर्को तामजा यांगसे थारबा यांगमा लागिरी यांगसे मुक्ति यांगमा लागिर जा यीशु द स्वागत लदोजी अनि यांगसे अनि पश्चाताप लदोजी हालेलुया चुरी ज्याजी विश्राम तिकमुला विश्राम चुरी प्रभु यीशु ख्रिस्ट 8 पत्री जब यीशु ख्रिस्ट थेला दिम्रे दो मेन्छे जखाइसे पांगला प्रभु यीशु ख्रिस्ट जखाइस ए पापी अपराधी ये लानन ठकपले से चाबमिना ये क्षमा लाओ ये माफी को ये विश्वास लाओ येला गल्ती स्वीकार लापछि सुनापला आदनसीको जखाइसे जब प्रभु यीशु ख्रिस्टला म्राङजी अनि जखाइला सेमचा परमेश्वर बडी धोब म्राङसी यीशु ख्रिस्ट हेदेन छम फेप्ची अनि थेला जीवनडी मुबा तामगा दे यीशुसी पाङमा बद्न ngasan जखाइसेचा रंगला जमन तामदा स्वीकारला बल हालेलुया यांगला परिवारिक मुक्ति यांगमा लागिरी यांगला जीवनडी थारबा यांगमा लागिरी पाप क्याम फेबल लागिरी स्वतन्त्रता बल लागिरी उन्नति देन प्रगति सबलता खबर लागिर जा तिनी यांगसे स्वीकारला दौडिम हालेलुया प्रभु यीशु ख्रिस्टला ngacha जखाइस बमिसि पाङजी प्रभु ngै दारे ngala धन सम्पत्ति ngै परमेश्वर रंगला उनसंग ngै पाङला ngala जीवनडी ला पाप कति ngै स्वीकार ला ngै ठगपला सिकिन बा पैसा का मसम 4 गुण ngै फिर्दाल सिपिना ओदासी ngala गंसल धन सम्पत्ति ngै प्राङबो कादि भोलसी पिन्ना बिसी थेसे स्वीकार ला मला यदि थे जखाइसे पाप आला बिन्छम यदि जखाइस मिसे करकिन मदुइ रे ठगब आला बिन्छम थे वरंग ईश्वर ngacha स्वीकार ला आतो सेल मोबा तर जब प्रभुले ngacha छर्लंगा थेसे रंगला पाप ता रंगला सेमरी मोबा तामदा स्वीकार लजी जामयन्जी यीशु सुङजी तिनी चु दिम्री मुक्ति हाबा मला हालेलुया तिनी चु दिमसे थारबा यांगमा मला तिनी चु दिम्री थारबाला प्रवेश तबा मला बेसी यीशु सुङ मला थे कारण जमा तिनी यांगला जमन जुजाले नानांगादि यांगसे नंबर 1 रेजा है थे जकासे थे गरीब का जुसी पिंजी के आबिने थे यांग त थाने अनि थेला धन सम्बन्धी 4 गुण फिर्दा लजी आले यांग थे सरकारले विषय आदिनी थाला थातो त विषय आदिनी तर विषय ज चुइन कि येशुला ngacha स्वीकार ल त हालेलुया साच्चो पश्चाताप ज चुइन कि यांगसेला बा तामदा येशुला ngacha स्वीकार ल बरिम हालेलुया जब मिलइरी साच्चो प्रस्ताव सत्य प्रस्ताव सँग फल रोला तब थेरेजा परमेश्वरले मुक्ति हाला आमेन परमेश्वरले शक्ति परमेश्वरले अभिषेक परमेश्वरले प्रेम यांगला जीवन नि हाला हालेलुया तिनीले चुप बचन यांग चुनन लबोन कि है जकाइसले जीवन यमसे ngै लोपदम जा चुइन कि येशुला ngacha प्रभु ngैला गल्ती का दे स्वीकार लला जम्मन बन्ना नंबर 1 रे जब स्वीकार लला तब येशुला मुक्ति यांगला जीवन नि हावडिम यांगला परिवार हावडिम यांगला घरने रे हावडिम हालेलुया तिनी चु जम्बुलिङ च्याजी बिसम लानन मिगादे रंगजे सोइबाद लागि रंगजे चबल लागि रे रंगजे केन भाबा रंगदजी ज्याब कोनबा जो लानन थरिला है यांगला सेमधोब मिगादे लानन मुला yang जम्बुलिङ मोबाइलमा yang शरीर लोप्री पाफ्री विभिन्न तामने yang फसब तामला तर चुतामदा यंगसी यीशुला ngacha स्वीकार लदौडिम यीशुला ngacha थान्दोबजिम जामेन्चा यांगला जीवननि प्रवेश तला थारबाला गेलम सुरुवात तला परमेश्वर जुनी यांगला परिवार सुरुवात अबजिम हालेलुया है जकाइस एकदम तुनमा मुबा अनि जकाइस कर उठमला पापी का देम अर्गुल मनसाङ रे जब यीशु ख्रिस्टले मनसाङ तेजे स्वीकार लजी प्रस्ताव लजी
अनि थे तपाईँलामा थेला जीवन नि परमेश्वरला मोलम परमेश्वरला मुक्ति हाजी आमेन तिनी यांसिनुन यसो द म्राङबरी काजी सिमलावन मला यसो देन छामब्राबरी काजी सिमला मला यांसे बिजारलाई जुजाले नानांगादे यांला जीवन जा परमेश्वर देन सोबल लागि yang तयार दै यांला सन्धान गादे यांला मिगादे हाब ग्यामरे भ्रमण मला हालदा मैमान मला थेदाम यांसे गोनलाई साँचो थारबा पिनबा येशू ख्रिस्ट ngosenलाई अनि थेराङलसिन यांसिनुन जखाइसे रङलसिन यांला गुंग्री मबा अधर्म पाप त स्वीकार लबन परमेश्वरलाई मुक्ति द yang किनमन गाछ बढ्दै हालेलुया जब परमेश्वरलाई मुक्ति द यांसी माइला तब यांला जीवन दे अनि मुक्तिला सुरुवातला थारबला सुरुवातला हालेलुया सुदाम यांसी गोई अनि चुरी विशेष अछि नेपाली रियाजम यांसी चुरी मराङला अनि जब परमेश्वरलाई गाछ निबा लागिरजा यांदा विभिन्न मिल हुलसे रोगाउला बर माइबा अनि यसो देन छ्याम भ्रामेन्दी जन यांदा उल्डो है दाती यांदैनन् छु भनै लाबन मलाई कि है जो येशू ख्रिस्ट जमन भन्दा पावी दबाइलामा क्रुसले चोइस आइबिन दारेम ईश्वर विश्वास लगा देन थेरंगले चोइस साइलो बिसी मिस यांदा आरोप लाबन मला वास्तव रे थे घनघन थे पावी का देन भ्राबडिम छु प्रभुइनन चुई पाविन बिसी येशू ख्रिस्ट चुदुइरिनन घनघन लामुबा यसो द विरोध लामुबा तिनी यांगला गुंग्रे थेरंगमा मिकाद मला तर जखायसी ते मिलहुलदा आज्यानी सिगो अनि मिला घनघन्दा आज्यानी है मिसेला बा हेला दा घृणा आज्यानी खाली येशू ख्रिस्ट च्याजी आमेन यांगला गुंग्री यांगदा परमेश्वरला माया क्याम फेबारे यांगदा परमेश्वरला जुनिग्याम फेबारे यांगला गुंग्री विभिन्न काला चुरंगबा है मिला हुलसे यांगदा रोकलबर माइला मिला घनघनसे रोकलबर माइला तर ते घनघन्दा आज्याना मिला हुलदा आज्याना यांगसी च्यादता येशू ख्रिस्ट टिम आमेन यांगला यसो द जब च्यासी yang भ्रला तब यांगला परिवारी यांगला जीवननी यांगला सेवकाइरी छ येशू ख्रिस्ट मुक्ति हाला आमेन येशूला मुक्ति हाला सुदाम yang सोशल मला नमा म यो तामाङबाट बोलेको वचनलाई म नेपाली भाषाबाट लुका 19 अध्यायको 1 देखि 10 पदमा सरस्वती पढ्न चाहन्छु म यसको धेरै व्याख्या गर्ने छैन नेपालीबाट पनि म केही समरी बताउन चाहन्छु आज विशेष गरी अनलाइनबाट अनि प्रत्यक्ष जुम सेवाबाट हेरि रहनु भएको सबैको लागि म नेपालीबाट पनि म पढ्न चाहन्छु कर उठाउने जखाइस लुकाको पुस्तक 19 अध्यायको 1 देखि 10 सम्म म सरस्वती पढेर मात्रै सुनाउने छु येशू यरीहोमा प्रवेश गरेर त्यहाँबाट जाँदै हुनुहुन्थ्यो त्यहाँ जखाइस नाउँ भएका एकजना मानिस थियो तिनी कर उठाउनेहरूका प्रमुख थिए तिनी अति धनी थिए येशू को हुनुहुन्छ भनेर तिनी हेर्न चाहन्थे तर पुटको भएको हुनाले भिडले गर्दा उसले देख्न सकेनन् तिनी उहाँलाई हेर्नलाई अघि दौडेर एउटा अन्जिरको रुखमा चढे किनकि येशू त्यही बाटो भएर जान लाग्नु भएको थियो तब येशू त्यस ठाउँमा आइपुग्नु भयो तब उहाँले मास्तिर हेरेर भन्नुभयो हे जखाइस चाँडो ओर्लेर आऊ किनभने आज मलाई तिम्रो घरमा बस्नु परेको छ तिनी झट्टै ओर्लेर आए अनि खुसी साथ उहाँको सत्कार गरे येशूको सत्कार गरे जब मानिसहरूले यो देखे तिनीहरू सबैजना यसो भनेर घनघन गर्न लागे यिनी पापीहरूको घरमा पाउन लाग्न गए जखाइसले खडा भएर प्रभुलाई भने प्रभु हेर्नुहोस् म आफ्ना सम्पत्तिको आधा भाग गरिबहरूलाई दिन्छु र कोहीबाट अन्यपूर्वक केही लिएको छु भने म त्यसको 4 गुणा फिर्ता गरिनेछु तब येशूले तिनलाई भन्नुभयो आज यस घरमा मुक्ति आएको छ किनकि यिनी पनि अब्राहमका छोरा हुन् किनभने मानिसको पुत्र हराएकालाई खोज्न र बचाउन आएको हुँ हालेलुया परमेश्वरको वचन पढाएर सुनाइमा हामीलाई आशीर्वाद दिनुभयोस् भने तामाङ भाषामा यसको केही व्याख्याहरू यही कुराहरू बताइसकेको छ हामी यहाँबाट आज सिक्नुपर्ने वचन चाहिँ यो प्रिय हामी साँच्चै नै हामी येशूलाई हाम्रो हृदयदेखि नै हेर्न चाह गर्नुपर्छ र इच्छा जाग्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुरा यहाँबाट हामी बुझ्न सक्छौँ जब हामी परमेश्वरलाई हेर्न खोज्छ नि त्यहाँ छेक्ने हुलका हुल भिडहरू मानिसहरू आउन थाल्छ अनि जब येशूसँग तब हिँड्न थाल्छ त्यसपछि मान्छेले तपाईँलाई है
अनि मलाई गनगन गर्न लाग्छ। त्यतिखेर हामी ती भिडलाई हेर्ने होइन, ती घनघनलाई सुन्ने होइन रहेछ, तर यतिखेर चाहिँ तपाईँ र मैले हेर्नुपर्ने कुरा चाहिँ येशू प्रभुलाई रहेछ। हालेलुया। जब जक्खायसले येशूलाई मात्र हेरेर गए अनि त्यसपछि येशूलाई आफ्नो घरमा बोलाए, अरू व्यक्तिहरूले चाहिँ पापी बनोस् चाहिँ जेसुकै बनोस् त्यो कुरालाई सुनेन, मात्र येशूको आवाजलाई सुने अनि उसको घरमा गए। अनि त्यसपछि तुरुन्तै जक्खायसले येशू ख्रीष्टको अगाडि चाहिँ उसले आफ्नो सबै अधर्मलाई स्वीकारेको छ। यदि मैले मानिसहरूलाई ठगेर अन्याय गरेर धन कमाएको छ भने त्यसको 4 गुणा फिर्ता गर्नेछु, मेरो आधी धन चाहिँ म दिनेछु। हालेलुया। आज यहाँ है जक्खायसले आफ्नो सबै कुरा येशूले तेरो पाप यो भनेर नदेखाए भने उसले स्वीकारेको छ। त्यस कारणले गर्दा जक्खायसको घरमा चाहिँ त्यो मुक्ति आएको छ, त्यो उद्धार आएको छ। हालेलुया। आज तपाईँ र मेरो परिवारमा, आज तामाङ जातिहरूको बिचमा, नेपालमा भएको हरेक जातिको बिचमा यो उद्धार, यो मुक्ति आउने हो भनेदेखिलाई हामी सबैले आफ्नो अधर्मलाई स्वीकारेर प्रस्तावका साथ येशूलाई निम्त्याउँ, आफ्नो आफ्नो घरमा येशूलाई निम्त्याउँ। साँच्चै नै येशू ख्रीष्ट आज तपाईँ र मेरो घरमा, आज तपाईँ र मेरो परिवारमा आउनलाई तयार हुनुभएको छ प्रिय मित्रहरू। यस कारणले हाम्रो प्रभुलाई हामी स्वागत गरौँ अनि येशूको वचन अनुसार हामी चलाउँ। सबैलाई परमेश्वरले आशीर्वाद दिनुभएको होस्।